iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 93 n'ibice bitatu i Karongi na FM 104 n'ibice bitatu i Kigali, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Mu ntara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda mu karere ka Rutsiro haravugwa ishimutwa ry'umuntu watwawe n'abantu bambaye imyenda ya gisirikare. Baramujyana ari 3:30 z'ijoro, nuko baratubwira ngo bamujyanye ku karere, batubwira ikintu bamujyaniye. Twageze ku karere turamubura, tugera kuri ribuya y'Ikayove turamubura, amakirizo yose twarashatse twarahetse. Eliana Mwarakoze, umugore wa Uziel Ntakirutimana. Ni mworoshye, nje sinari nahari, dumuduha umwanya tumushake. Nibyo twari tukirimo rero, kumva deja bumva panike yarabaye. Nje nabwe ni nta bacengezi dufite mu gihugu, nta bantu bibisha intwaro dufite mu gihugu. Niba baratwawe n'inzego z'umutekano nimureke dukurikirane. Patrick Munyamahoro Muhizi uyobora umurenge wa Boneza, inkuru irambuye ni mukanya. Abasenateri babiri ba leta zunze ubumwe za Amerika baramagana umubano uri hagati y'ishyirahamwe ry'umukino w'intoki wa basketball muri Amerika NBA n'u Rwanda. Kwimura abanyekongo b'impunzi mu Burundi bajyanwa muri leta zunze ubumwe za Amerika na Canada byarahagaritswe mu gihe cy'iminsi 21 kugira ngo babanze basuzumwe ko batanduye ubushita bw'inkende. Ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, ndo kumwe na Diane Nini nahazwe na Eugene Mukankusi. Amakuru tuyahere inaha muri leta zunze ubumwe za Amerika. Thomas Crooks washatse kwica Donald Trump yamurashe nyuma y'iminsi myinshi yari amaze ashakisha muri rusange amakuru yahabera ibikorwa byo kwiyamamaza by'abarepublikani n'iby'abademokarati. Ikigo gishinzwe iperereza no gukumira ibyaha muri Amerika FBI kibitangaza kivuga ko hari ayandi makuru kigishakisha kuri iyi dosiye. Ibindi kuri iyi nkuru na Diane Ninahazwe. Porogaramu ya ONU yita ku biribwa PAM irimo gukora iperereza ku bayobozi bakuru bayo babiri muri Sudani. Abantu 11 bazi ibijyanye n'iri perereza batangarije ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters ko abayobozi bashinjwa uburiganya no guhisha amakuru yaturutse mu baterankunga ku bijyanye n'ubushobozi bwa PAM bwo kugeza imfashanyo y'ibiribwa ku baturage muri iki gihugu kirimo ibibazo bikomeye by'inzara. Mu rwego rw'iperereza ryakozwe n'ibiro by'umugenzuzi mukuru wa PAM, abashakashatsi barimo kureba niba abakozi barashatse guhisha uruhare rwavuzwe ku ngabo za Sudani mu kuzitira imfashanyo. Ibyo ni mu gihe cy'intambara imaze amezi 16 igisirikare cya Sudani gihanganyemo n'umutwe witwara gisirikare wa Rapid Support Forces RSF ushaka kugenzura igihugu. Muri iyi myaka mike ishize ibikorwa bya PAM byarahungabanyijwe kandi imfashanyo yibwe mu bihugu birimo Somalia na Yemen. Mu mwaka ushize PAM n'ikigo cya Amerika cyita ku iterambere mpuzamahanga USAID bahagaritse by'igihe gito gutanga ibiribwa muri Ethiopia nyuma y'amakuru yavugaga ko imfashanyo y'ibiribwa yibwaga mu mudendezo muri icyo gihugu. Umujyanama mukuru mu by'umutekano mu biro bya perezida wa Amerika Jake Sullivan ejo yabonanye na minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubushinwa Wang Yi bahuriye i Beijing mu Bushinwa. Ibiganiro byabo by'ejo byari bigeze ku munsi wa kabiri, byibanze ku ngingo zitandukanye zirimo imigenderanire Amerika n'Ubushinwa. Inkuru mugezwaho na Diane Ninahazwe. Abategetsi uko ari babiri bose batangaje ko inama bakoranye yagenze neza, bayaze batarya umunwa, babwizanya ukuri kandi yavugiwemo ivyubaka. Itangazo ryasohowe n'ibiro vya President wa Amerika White House rivuga ko President wa Amerika Joe Biden na mugenzi we w'Ubushinwa Xi Jinping mu ndwi ziri imbere bazokorana ikiganiro co kuri telefone, hanyuma mu nyuma bagakorana ikindi cimbona nkubone. Sullivan na Wang bumvikanye kandi ko ari ngombwa ko ibisirikare vy'ivyo bihugu bibiri vyama bihanahana amakuru. Bemeranije ko mu minsi iri imbere indongozi za gisirikare ku mpande zose zizokorana ibiganiro bizoba hifashishijwe ubuhinga bwa none. Umushikiranganje ajejwe imigenderanire y'Ubushinwa n'ayandi makungu Wang Yi yabwiye televiziyo yegukira leta y'Ubushinwa ko kugira ngo imigenderanire ya Amerika n'Ubushinwa inaguke burundu, impande zose zibwirizwa kubahana zigafatana nk'izingana. Ibiganiro hagati y'umuhanuzi mukuru mu vy'umutekano mu biro vya President wa Amerika n'umushikiranganje
umushikiranganji w'imigenderanire y'Ubushinwa vyagarutse kandi ku mutekano impande zose zemeza ko ubwirizwa gukingirwa muri Taiwan. Televiziyo yegukira leta y'Ubushinwa ivuga ko Wang yabwiye Sullivan ko Amerika itegerezwa guhagarika guha ibirwanisho Taiwan, agira ati Taiwan yegukira Ubushinwa, kwemeza ko yigenga bizobangamira umutekano wayo. Abo bategetsi ba Amerika n'Ubushinwa bavuganye no ku matati ari mu karere k'ibahari yitirirwa amajepfo y'Ubushinwa. Ku bwa televiziyo y'igihugu mu Bushinwa, Wang yagabishije Amerika muco yise ugushigikira Philippines, agira ati Amerika ntitegerezwa kwiheka inyuma y'imigenderanire ifitaniye n'igihugu runaka kugira ngo ibangamire ubwigenge bw'Ubushinwa. Ntibwirijwe kandi gushigikira amakosa ya Philippines. Ibihugu bikomeje gutanga dozi z'inkingo z'ubushita bw'inkende mu rwego rwo kurwanya icyorezo cy'iyo ndwara muri Afurika, nyuma y'uko ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS itangarije ko iyo ndwara yugarije ubuzima rusange bw'abaturage ku nshuro ya kabiri mu myaka ibiri. Inkingo zitangwa zakozwe n'isosiyete yo muri Denmark ya Bavarian Nordic cyangwa isosiyete yo mu Buyapani KM Biologics. Ubufaransa buzatanga doze 100,000 hashingiwe ku bizaba bikenewe imbere mu gihugu. Ubudage nabwo buzatanga doze 100,000 zizava mu bubiko bw'igisirikari zo gufasha guhagarika icyorezo ku gihe gito, nk'uko umuvugizi wa guverinoma yabivuze ku itariki 26 y'ukwezi kwa munani. Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yavuze ko yasabye guverinoma y'Ubuyapani inkunga ya doze byibura miliyoni 2 nk'uko byavuzwe n'umuyobozi wo mu rwego rwo hejuru rw'ubuzima kuwa kabiri. Espanye izatanga doze 500,000 cyangwa 20% by'izo ifite mu bubiko, nk'uko minisitiri w'ubuzima yabivuze ku itariki 27 z'uko kwezi kwa munani. Yanashishikarije komisiyo y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi gusaba ibihugu byose bigize uwo muryango gutanga 20% by'inkingo bihunitse. Departema ya leta muri Amerika yavuze ku itariki ya 22 ku kwezi kwa munani ko ishobora kuzatanga doze 50,000 z'urukingo rwa Bavarian Nordic muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hiyongeyeho inkunga y'amafaranga yo gufasha kugira ngo rutangwe. Murakoze Diane Nini nahazwe na Eugenie Mukankusi. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri wa3.radio.com no ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Aderesi yacu ni VOA Radio yacu. Iwanyu mu ntara. Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva isaha 7 gushika isaha 7:15 z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Mu ntara y'uburengerazuba bw'u Rwanda mu karere ka Rutsiro haravugwa ishimutwa ry'umuntu watwawe n'abantu bambaye imyenda ya gisirikare. Uziyeri Ntakirutimana wakoraga akazi ko kugemura ibitoki n'amakara bivanye Rutsiro bijya ku Gisenyi binyuze mu bwato, atuye mu murenge wa Boneza. Eric Bagirubusa yakurikiranye iyo nkuru, turi kumwe ku murongo wa telefone. Eric Bagirubusa, wiriweho? Wiriho nawe Venus Shimimana. None iyo nkuru yishimutwa rya Uziyeri Ntakirutimana iteye ite? Inkuru yishimutwa rya bwana Uziyeri Ntakirutimana wo mu murenge wa Boneza, uko umuryango we uyisobanura uvuga ko ku itariki ya 21 z'uku kwezi kwa munani aribwo ahagana saa 3 z'ijoro ndetse n'igice abambaye imyenda ya gisirikare baje baramutwara batabwiye umuryango we. Uku niko madamu Eliana Mwarakoze, umugore wa Ntakirutimana, abisobanura. Venus Nshimimana: araje baramujyana ari saa 3:15 z'ijoro, nuko baratubwira ngo bamujyanye ku karere. Batubwira ikintu bamujyaniye, twageze ku karere turamubura, tugera kuri ribu y'Ikayove turamubura, amatirizo yose twarashatse twarahebye. Yatwawe na bande se? Twabonaga ari abantu bambaye ibya gisirikare. Nabaje kujya ku murenge, gitifu nawe numva ambwira ngo agiye kunkurikiranira, mbonye bitinze ndajya kuri ribu Kayove, naho baravuga ngo bagiye gukurikirana bazambwira, bose bakambwira ngo bazakurikirana, ariko nahamagara ngo ntabwo bari bamenye irengero. Abasirikare harya muri Magaba nagezeyo, barambwira ngo bagiye kunkurikiranira, nahamagara ngo ntabwo turahamagara, ngo none uyu munsi bambwiye ngo barahamagara nyuma ya saa 6 ngo baraza kumbwira na n'ubu.
none Eric, mu gutohoza iyo nkuru washoboye kuvugana n'ubuyobozi bw'ako karere, niba se warababonye bo babibona bate? uretse n'ubuyobozi bw'ako karere, Venuste Nshimiyimana nanavuganye n'umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda, kuko nibo bashyirwa mu majwi ko aribo batwaye uwo muturage, ariko mu buvugizi bw'igisirikare cy'u Rwanda bukimva ko ndi kubabwira icyo kibazo, bwahise bunkupiraho telefone bunsaba kuboherereza ubutumwa bugufi. kuva ejo saa 5 mbohereza ubutumwa bugufi, ntabwo baragira icyo basubiza, ariko nateye intambwe kubera ko bavuga ko bagejeje ikirego ku murenge. Navuganye na bwana Patrick Munyamahoro Muhizi, umuyobozi w'umurenge wa Boneza, aravuga ko nawe atazi aho aherereye, ariko akemeza ko umuntu wabo yaba ari mu nzego z'ubutabera, agasaba umuryango kuba bategereje bakarindira, kandi akizeza ko bagiye kubafasha. uku niko Munyamahoro abisobanura Venuste Nshimiyimana. Iyi ikibazo kimeze nka kuriya biri mu nzego z'ubutabera, kubera iki batabasha kwihangana ngo ubutabera bubanze bukora akazi kabwo? bo barumva umuntu wabo yarapfuye se? Twarabasobanuriye. none se mubabwira aho aherereye? nose umuntu uri mu butabera, ubwo ikindi wakenera kirenze icyo umuntu umwe aje agatwara umuntu wagira ikibazo, ariko umuntu umwe, 2, 3 barambwiye ngo ni abantu 5. naburiya ni abantu 5, nta kuntu baza ngo batware umuntu umwe, kandi mubona musanzwe muzi, mubona ko ari abasirikare cyangwa se niba ari inzego z'umutekano. ni mworoshye, njye sinari nahari, dumuduhe umwanya tumushake. nibyo twari tukirimo rero, kumva deja bumva panike yarabaye. njye nabwe nta bacengezi dufite mu gihugu, nta bantu bibisha intwaro dufite mu gihugu. niba baratwawe n'inzego z'umutekano, nimureke dukurikirane. ndanababwira noneho, reka mbaze noneho RIB, turaganira na RIB. rero mu by'ukuri nibaduha umwanya, ni njyewe ahubwo ufite ikibazo kubarusha. unose umuturage ngiye yagenda ngaceceka. nibashira umutima hamwe, nibaturekera ikibazo, dukurikirane tumenye aho umuntu ari. rwose umunsi nabimenye, nanjye bwanjye nabajyana nzamubereka. none uyu gitifu wa Boneza ko avuga yuko RIB, urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha, bubizi, rwo washoboye kuvugana narwo? nahamagaye umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda, ariko bwari murangira, ntabwo twabashije kuvugana, ariko we namwohereje ubutumwa bugufi buvuga kuri iki kibazo. na n'ubu ndacyategereje Venuste Nshimiyimana. Eric Bagiruwubusa, izi nkuru zishimutwa, izi nkuru z'ibura ry'abantu umaze iminsi uzigarukaho, ko zimonogoza wa mugani w'abaturanyi? Ziragenda zigaruka, ariko akenshi nkurikije uko byagiye bigenda, rimwe na rimwe bakunze kuboneka ishami imiryango iharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu yakunze gutunga agatoki ubutegetsi bw'u Rwanda ko bunyereza bamwe mu baturage, ariko bikarangira bagaragaye ko bafitwe n'inzego z'umutekano. ariko nanone hagati y'u Rwanda na Human Rights Watch ni ingingo u Rwanda rwakunze kwamaganira kure igihe cyose Human Rights Watch yabaga yizamuye Venuste Nshimiyimana. Eric Bagiruwubusa, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Kigali, ndagushimiye cyane kandi nkwifurije umunsi mwiza. Ndagushimiye nanjye Venuste Nshimiyimana, kandi ugira akazi keza. Nabibabwiraga mu ngingo nkuru, abasenateri 2 ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Marsha Blackburn w'umurepublikani uhagarariye leta ya Tennessee muri Kongere, na Jeff Merkley w'umudemokrati uhagarariye leta ya Oregon mu nteko yishinga amategeko, kuwa kabiri boherereje ibaruwa Adam Silver, umuyobozi wa NBA, n'ishyirahamwe ry'umukino w'intoki wa basketball muri Amerika, bamagana umubano wayo n'u Rwanda. Bararega perezida w'igihugu Paul Kagame guhonyora uburenganzira bwa muntu. Tim Harris ishimwe. mu ibaruwa bandikiye komiseri Adam Silver uyobora NBA, Ijwi ry'Amerika ifitiye kopi senateri Marsha Blackburn wa leta ya Tennessee na mugenzi we senateri Jeff Merkley wa leta ya Oregon, baramusaba gutanga ibisobanuro bitarenze ku itariki ya 3 y'ukwezi gutaha kwa 9. mu byo agomba kwisobanuraho nk'uko bikubiye muri ibaruwa, harimo kwerekana imbago z'imikoranire y'ishyirahamwe ayoboye na leta y'u Rwanda. Bagize bati birasa nk'aho NBA yahoze igaragara nk'intwararumuri y'uburenganzira bw'abaturage, irimo guhitamo kubaka ubucuti n'abanyagitugu n'abikanyizi, byose ikabikora mu izina ryo kurutisha inyungu amahame.
iyi baruwa igaragaza ko imikoranire ya NBA na Perezida Paul Kagame yatangiye mu mwaka wa 2018 ko ndetse iri shyirahamwe ari naryo ryahaye umukuru w'u Rwanda inama n'inkunga yari akeneye mu kubaka inzu mberabyombi y'agatangaza ifite agaciro ka miliyoni 104 z'amadolari y'Amerika mu rwego rwo gushinga irushanwa rya Basketball African League. U Rwanda rumaze kwakira imikino ya nyuma y'iryo rushanwa inshuro enye. Ibyo nk'uko aba basenateri babivuga byaguye ibikorwa by'ishyirahamwe NBA muri Afurika ku buryo kugeza muri 2021 ryari rimaze kuhashora hafi miliyari y'amadolari. Ibaruwa iti NBA imaze kwakira Perezida Kagame i Toronto, i Los Angeles, i Charlotte, i Auckland no mu bikorwa binyuranye biterwa inkunga n'iryo shyirahamwe muri Amerika ya ruguru, imufata nk'inshuti n'umunyacyubahiro. Iri shyirahamwe rirungukira muri uyu mubano, ariko se ku kiguzi kingana iki? Aba basenateri bavuga ko Perezida Paul Kagame amaze imyaka irenga 20 ategekesha u Rwanda umuco wo kudahana. Baravuga ko ubwisanzure bwo kuvuga icyo umuntu atekereza n'ubwo kuri internet bugerwa ku mashyi muri iki gihugu. Baravuga kandi ko buri wese utinyutse kunenga ubutegetsi bwa Kagame, yaba abakandida batavuga rumwe n'ubutegetsi cyangwa itangazamakuru, afungwa, akazimizwa cyangwa se akicwa mu nyamaswa. Mu bindi ba senateri Blackburn na Merkley bagarukaho mu ibarwa yabo ni uko ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame buvugwaho guha inkunga ya gisirikare inyeshyamba za M23 zimaze kuvana mu byabo ibihumbi by'abaturage muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bati uyu mutwe ushinjwa amabakabije arimo kwinjiza abana mu gisirikare, gukoresha isambanya ku gahato nk'intwaro y'intambara no kwica rubozo abasivili. Baravuga ko guverinoma y'u Rwanda izwiho kwica, gushimuta no gutera ubwoba abatavuga rumwe nayo, kugeza no kukuba mu mahanga harimo no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bityo ko ishyirahamwe NBA ridakwiye gukomeza guceceka mu gihe Kagame akomeza kwagurira igihugu cye mu bindi bihugu. Mu bibazo Komiseri Adam Silver asabwa gutangaho ibisobanuro kandi harimo kwerekana ingamba NBA ayoboye igiye gufata mu kuzamura imibereho y'Abanyarwanda, harimo nabo uburenganzira bwabo buhonyorwa na leta ya Kagame. Basenateri Blackburn na Merkley basoza baburira ko gukina umupira n'abanyagitugu n'ubutegetsi buhutaza rubanda bitagomba kuba umushinga w'ubucuruzi w'ishyirahamwe ry'umukino w'intoki wa basketball muri Amerika. Ahubwo iri shyirahamwe rigomba gukoresha ijambo ryaryo mu guharanira amavugurura mu mitegekere, harimo n'iyubahirizwa ry'ubutegetsi bugendera ku mategeko. Bati NBA igomba gushyira ingufu mu guteza imbere ubuzima bw'Abanyarwanda bose, atari abaterankunga b'iyeguka ry'ibikorwa byayo gusa. NBA ntikwiye na rimwe, cyane cyane mu gihe abategetsi b'ibikomerezwa bakomeza kwiyongera ku isi, kwirengagiza amahano y'ihonyorwa ry'uburenganzira bwa muntu mu izina ryo gukurikirana inyungu. Ubwo twateguraga iyi nkuru ntacyo NBA cyangwa u Rwanda byari byakavuze ku rwandiko rw'aba basenateri. Twagerageje kuvugana n'umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda ntiyasubiza telefoni yacu. Urakoze Tim Harris, ishimwe. Mukomeje kumva radiyo y'Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe abimukira OIM ryahagaritse by'agateganyo gutwara abanyekongo b'impunzi mu Burundi yagombaga kwimurira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Canada. Inkuru ya Thierry Vendayishimiye. Nk'uko amasoko yacu abitubwira ni uko impunzi z'abanyekongo zari ku ntonde za OIM, umuryango mpuzamakungu w'abimukira, zari zirindiriye kwimurirwa muri Amerika na Canada mu ndwi iheze zahagaritswe mu kiringo c'iminsi 21. Imvo ya byose ni randagata ry'akaranda k'inkende gibonekeza cane mu gihugu c'u Burundi. Amakuru ava mu bushiranganje bw'amagara y'abantu avuga ko uturere tw'ubuvuzi dushika kuri 29 kuri 49 muri ico gihugu twamaze kugaragara iyo ndwara. Abo banyekongo bari bamaze kwitegura, batekeye amasandugu batwaramwo impuzu, basezerera bagenzi babo, ariko umunezero wabo wamaze akanya gato nk'uko ababegereye babitwiganiye. Umuryango mpuzamakungu w'abimukira wahagaritse urwo rugendo rwabo mu ntumbero yo kubanza kubasuzuma kugira ngo ntibajana ku karanda mu bihugu bazoba bimuriwemwo. Amakuru Ijwi ry'Amerika rihabwa na bamwe mu begereye abo bakongomani bari biteguriye urugendo
bwo kuva mu Burundi berekeza muri Amerika na Canada nuko bagenzi babo bageze muri ibyo bihugu bari biteguriye kubakira ariko amaso akaba yaraheze mu nzira. Abo bose twavuganye ntibashimye kuvugira kuri mikro zacu mu kurinda umutekano wabo wo kuba batemerewe gutanga amakuru. Ayo makuru aremezwa kandi na bamwe mu barongoye amakambi y'impunzi bavuyemwo. Uyu yavuganye n'Ijwi ry'Amerika ni umwe mu barongoye ikambi imwe muzo bavuyemwo zirimwo Kavumu, Bwagiriza, Gasogwe, Nyinkanda na Musasa ziri mu ntara za Ruyigi, Cankuzo, Muyinga na Ngozi. Babasabye ko mbere bafate ko banza kuguma iminsi 21 banze babasuzume, hanyuma rero urugendo rubandanye. Uwarongoye ikambi avuga kandi ko ubusanzwe abajanwa n'umuryango mpuzamakungu w'abimukira bahora bamara indwi imwe gusa aho barindirira muri uwo muryango mu gihe baba bariko barategurwa kuja mu rugendo. Ubusanzwe bari basanzwe bamara inisomene upidi inisomene ari nk'afise ingwara kugira habe stabilisation mbere yuko biburira kandi atangorana afise bari basanzwe bamarayo inisomene bakaguma ngaho babakurikirana kwatakagorane hamba bakavoyaje. Ijwi ry'Amerika ryagerageje kurondera uburongozi bw'umuryango mpuzamakungu w'abimukira ishami rikorera mu Burundi kugira ngo badutangarize ikiriko kirakogwa kugira ngo urugendo rwabo ruzobandanye inyuma y'iyo minsi 21 ariko ntitwabaronse. Yamara umwe mu bakorera muri uyo muryango mu Burundi atashimye ko amajwi yiwe yumvikana avuga ko bariko barakorana cyane n'abarongoye igisata c'amagara y'abantu mu Burundi ndetse n'indongozi za Amerika na Canada mu ntumbero yo gusubira gutunganya izo ngendo vuba. Yagize ati turatahura amakenga y'ibihugu byakira izo mpunzi ku bijanye n'irandagata ry'uwo mugera ariko twizeye ko iki kiringo kizoba gito cane. Naho bamwe mu basigaye mu makambi y'impunzi bari barindiriye kuja ku rutonde rw'abagenda twaganiriye ariko nabo banka kumvikana mu majwi bafise umubabaro n'umwiheburo ko bashobora gusiba kuja muri ibyo bihugu bya Canada na Amerika. Uyu yagize ati nari mfise inyota yo gusubira kubonana n'umuryango wanje uri muri Amerika ariko sinzi igihe nzosubirira kubabona. Uko guhagarika izo ngendo kuri abo kuje nyuma yuko ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu mu Burundi butangaje ku mugaragaro kw'ikiza c'akaranda k'inkende carandagase cane mu Burundi. Umushikiranganje Ridwine Baradahana yabishikirije mu minsi mike iheze aho yasabye abarundi kwirinda iyo ndwara mu gukaraba neza n'ibindi. Ukuri tugerageze twirinde iki kiza c'akaranda, dushireho n'amazi yo gukaraba ku mabutike, ku mafarumasi, ahantu hose hahurira abantu, ku masoko, kandi tubigire itegeko. Yamara naho biruko abanyagihugu baba mu bice bitandukanye by'igisagara ca Bujumbura bavuga ko bigoye kubishira mu ngiro kuko bahanzwe n'ikibazo c'ibura ry'amazi. Ntivyoroshe kugira isuku gukaraba, ubu nyine amazi ntayahari, amazi aracikaguka ku bwinshi, sigure ko n'amazi gukaraba usanga ari ikibazo kugira ngo abantu bashobore gukaraba vyoroshe. Kuronka amazi yo gukaraba meza bikaba bikigoye cane kuri abo banyagihugu baba mu gisagara ca Bujumbura kuko mwishirahamwe Regideso rijejwe gutanga amazi n'umuyaga nkuba mu minsi mike yiheze batangaje ko nta muti babona kugira ngo amazi akwiye aboneke. Ibitigiri duhabwa n'abegereye abari ku rutonde rw'abagenda nuko abarenga 120 aribo bari bagiye muri Amerika na Canada. Abari bagiye muri ibyo bihugu gushika ubu bacumbikiwe mu muryango mpuzamakungu w'abimukira mu kurindira ko iminsi 21 bahawe ihera aho ngo ushobora no kongererwa nk'uko amasoko yacu abitubwira. Uburundi bukaba bufise impunzi z'abanyekongo barenga 80,000 bakaba bagwiriyemwo abo bita abanyamurenge. Thierry Vendayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo urukiko rukuru rwa gisirikare rwicaye Igoma rwakatiye igihano cyo kwicwa abasirikare bakuru 8 bo mu ngabo z'igihugu FARDC rwabahamije ibyaha birimo ibyo kwica abaturage b'abasivili. Inkuru irambuye Jimmy Shukani Bakomera. Abo basirikare bose uko ari 8 bakatiwe nyuma y'urubanza rwatangiye kuva ku itariki 14 ukwezi kwa karindwi uyu mwaka rukaba rwasojwe kuri uyu wa kabiri mu rukiko rukuru rwa gisirikare. Aba basirikare biganjemwe bari mu matsinda atandukanye ya FARDC arimo na Garde Républicaine, itsinda rishinzwe umutekano w'umukuru w'igihugu n'abandi bayobozi bakomeye. Abo bose bakoreraga muri teritwari ya Nyiragongo. Ku munsi wa nyuma w'urubanza ubushinjacyaha bwabanje bubasomera indangagaciro umusirikare wa leta akwiye kugenderaho yaba ari mu kazi ke ka buri munsi cyangwa mu kiruhuko.
aba basirikare bahamwe n'ibyaha bitandukanye byiganjemo guhungabanya umutekano w'abaturage bari mu duce bayobora, kwica no kwiba imitungo y'abaturage no kutubahiriza uburenganzira bwa muntu. Harimo kandi abofisiye bashinjwa kuba barategetse abo bayobora kwica abasivile 40. Ubu bwicanyi bwakorewe muri lokalite na sheferi zitandukanye za teritwari ya Nyiragongo n'igice kimwe cy'umujyi wa Goma gihana umupaka n'iyi teritwari. Nk'uko byemejwe n'ubushinjacyaha, ubu bwicanyi bwakozwe kuva mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka. Abahamwe n'ibyaha bahise bahanishwa igihano cy'urupfu nk'uko byanzuwe n'urukiko. Bamwe mu bagize imiryango yakozweho n'ubwo bwicanyi bari baje mu rukiko bashimye cyane ubutabera kuba bwarashoboye gukurikirana ikirego kugeza aho abaregwa bakatiwe. Madamu Rose Nyiransabimana ni umwe mu bagize iyo miryango wemeye kuvugana n'ijwi ry'Amerika ubwo urubanza rwari rusojwe. Twebwe leta twasa wenda kuduha impozamara kubera turi benshi babuze abacu, wenda ikatudomaja n'abandi nabo bazakora icyaha bakabonera isomo ntibazongere kwica abantu nk'uko bisanzwe. Uburyo uru rubanza rwasojwe byashimishije abatari bake mu baturage ba teritwari ya Nyiragongo, aho ibyo byaha byose byakorewe cyane ko bavuga ko ibyaha nk'ibi bimaze guhitana ubuzima bw'abaturage benshi. Uyu ni Bwana Thierry Gasisiro, umwe mu bahagarariye societe civile ya teritwari ya Nyiragongo. Twishimiye cyane akazi kakozwe n'ubutabera, cyane urukiko rukuru rwa gisirikare rufatanyije n'izindi nzego za leta. Ibi byatweretse ko hari icyizere ko ubutabera bushobora gukora akazi neza, cyane butanga igihano cy'urupfu ku basirikare nk'aba. Kwizera tudashidikanya ko n'ibindi byaha byose bizagenda bihanwa buhoro buhoro muri Kongo, kuko twari tumaze kurambirwa kubona ubwicanyi muri Nyiragongo n'ahandi. Kuba aba basirikare bahawe iki gihano ahubwo byongera icyizere hagati y'abaturage n'ubutabera, cyane mu burasirazuba bw'igihugu. Abagize imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bo bavuga ko ibihano by'urupfu bikenewe cyane mu ntara ya Kivu ya ruguru, kubera ko ari imwe mu ntara aho FARDC yonyanga uburenganzira bwa rubanda rugufi. Eritier Gashegu Habimana, umuyobozi w'ishyirahamwe Vision pour la Victoire du Peuple, asaba ubutabera gushyira mu bikorwa icyo gihano cy'urupfu ku buryo bugaragarira buri wese. Twebwe byatunejeje cyane kumva ko baje kubahereza kiriya gihano cy'urupfu. Cyo twamye gusa nuko nk'uko bavanye iriya moratoire yo kuvanaho peine de mort, twabye kwifuza ko biba nk'umufano, bari abantu bakabarasa nk'uko bahora bica abaturage buri munsi. Urebye mu teritori ya Nyiragongo, mu mujyi gwa Goma, buri munsi ari kwicwa n'abasoda. Twabye kwifuza ko kiriya gihano cyaje kuba prononce n'inkiko za Kongo na tribunal militaire de garnison y'Igoma. Twabye kwifuza ko babafata bakabashira ku karubanda bakabarasa, abaturage bakumva ko baje kuraswa bazize icyacyo baje gukora. Bimwe mu byaha byahamwe abaregwa ni ukugurisha imbunda imitwe yitwaje intwaro itazwi na leta ndetse bakazikwirakwiza mu baturage. Ibi bituma ubwicanyi buzamuka ku rwego rwo hejuru. Kubera iyo mpamvu abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Kongo bo babona ko ibyo byose ari ibyaha leta igiramo uruhare rukomeye. Niko Wilson Twitegura tubwira. Bakatiwe igihano cy'urupfu kubera Goma ruregwa, ariko twebwe mwibaza ni iki gituma abasirikare bagurisha imbunda, n'iki gituma abasirikare bica abaturage bo bagombwa kucunga bo bonyine. Tukabona rero ari faiblesse ya guverinoma, yananiwe wenda kubahereza ibyo kurya, ntabwo bafite abantu babakontorora abashefu babo, niyo mpamvu bakora ayo maroregwa. Ikintu guverinoma nuko yaduhereza umutekano twe nk'abaturage inyuriye ku basoda. Twashatse kumenya icyo ubuyobozi bwa FARDC mu ntara ya Kivu ya ruguru buvuga kuri ibyo bihano byahawe abo basirikare, ariko ntabwo byadukundiye. Twahamagaye Colonel Guillaume Njike Kayiko, umuvugizi wa FARDC mu ntara ya Kivu ya ruguru, atubwira ko aza kudusubiza nyuma y'isaha imwe, ariko kugeza ubwo twateguraga inkuru yari ataradusubiza. Kuva aho intambara zuburiye mu burasirazuba bwa Kongo, umubare w'abasirikare bakatirwa igihano cy'urupfu wakomeje kugenda wiyongera cyane, aho usanga bose bashinjwa ibyaha bimwe byo kutubahiriza uburenganzira bwa muntu. Kuva aho Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishyizeho igihano cy'urupfu, imiryango mpuzamahanga iharanira uburenganzira bwa muntu yanenze bikomeye icyo cyemezo. Ni mu gihe amashyirahamwe akorera hagati mu gihugu yo yacyakiriye n'amaboko yombi. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma. Nano dusoreje aya makuru y'iwanyu mu ntara, mwakoze kudutega amatwi aho muri hose ku migabane yose y'isi. Dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo, dore umugani uyu munsi ujya kurya akanyoni ntakaburira izina. Umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.